Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumin nusyur. Amma ba'da, hadratal muhtaramin, seteja para alim ulama, para kiai, para guru, seteja para sesepuh lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhussu bil khusus khosotan khosoh ajunanipun semulja Hadratal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Batwi Muslim, ajunanipun semulja Hadratal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Zainuddin, ajunanipun semulja Hadratal Karim Ibnil Karim Kiai Haji Nuruddin, sedejana sesangat badan gaulah amol jaaki. Bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, kong langkong tuan rumah sekeluarga, sesangat badan kawula amol jaaki. Kaulah ban ajunan setejah para rabu mate bila esaos asal panjenengan ampon lulus nonton nak potoh kelencelen seiridoe bi Guste. Sebu 400 tahun setepongkor Guste Nabi ampon adebu. Nak poto Adam kento kalamun sobu ngomor kalamun pon wafat sedeje amal ni kepege kecuali saya tak bisa pege antara lain awaladin soleh yada'unglah. Kaula ajunan sobu ngomor bila esaos, kaula ben ajunan bekal tak bu ambu oleh kereman genceren, tak bu ambu oleh kereman nikmat kubur. Kalamun kaula ben ajunan lulus sukses berhasil atigel nak foto sekerat duka Guste. Seneng bentak seneng orang sepo kento mak tengalen potrana. Orang seneng kento jek tengalen
dunyan. Orang bisa seneng nekat tak kening tengalen pangkat ben jabatan epon. Orang odik seneng tak kening tengale visi kepolan selake gonteng enga angling dharma sebine radin enga nyai blorong. Sekalian lagi orang odik sangat ketengal seneng lahir batin kalamun agedua nak potoh sekerat duka Guste. Karena okorna seneng reng sepo kento beda enak poto mak kula sering mator melana abana Imam Syafi'i neka ebek to akabin anika nyar anyaran neka mon apolo ngasaren bi rajin laporan gilu ka Allah asolat sunat ngalak neng 200 rokaat. Betina tak usah ngocak aku. Cak kula tak cerita yang bujur ya. Saya cerita ki kaulane ka abana Imam Syafi'i. Mon mak dina apan saya cerita aki ya. Cak kula ngabasaki ari potongan rata-rata potongan gereta depak mancal. Ari ada dadi anak lecal mancal kabir. Beh, je anak de fotokopian ya mak, aslinya sampean ya. Mangkan bade dalil kiai jebah anak caraka data sawala, mon anak langka mak reng tua sesalah deh ya. Allah setiap apolo ngesaren aban Imam Syafi'i kento asolat sunat 200 rokaat. Esitong bektoh rajin hamil ngandung bu. Ngandung le tak kung nangkung pak tahun. Pak tahun. Hamil ni ke pak tahun mak. Tinglah oleh pak tahun lahir bayin lake jadi Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Bade Syafi'i dina. Imam Syafi'i makai coba jelekaran. Keng nyari seumur 7 tahun hafal Qur'annya kemelarat. Mak bisa cek geton seagerepeh eteraka TKA. Seagerepeh eteraka TKA ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Areh anan siapa ngeremet deh. Duma pahnya benyana kebayana. Cela tahu beras larang. Pas esetoragi de meriah. Jajal nak kanak remale tak lembek mon beda pengajian korong. Korong sabak budin pentas aman lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak Kiai As'ari sareng Nyai As'ari akabin nyar anyaran. Neka makin nyar anyaran mak setiap kol 2 malam jaga. Langsung ke sumur mondut wudu. Mare mondut wudu ngampar sejadah. Aruku asujud ke Allah asolat tahajud. Lastari asolat tahajud. Cek nyengran cong, tribele cong. Lastare asolat tahajud, tanangnya yang kak nyoon adua ke Allah. Seseone cuma situng mak. Ya Allah, abdi dalam setiap kol 2 malam aruku asujud ke ajunan. Seesokna abdi dalem seketero abdi dalem cuma situng ya Allah. Teronyok ana potra sekeratu keajunan saya bisa mecelep atendeng sepo 2 dunia akhir. Neketok saya pentah. Keng rutin setiap kol 2 malam pasti jaga.
Mon mak-mak dina jaga kol 2 malam tak karojat ngerjati malaikat. Keletek muka labem antar kemudian letorok buntek bi malaikat tangku ngala wudu. Aba tinggi tengale makane sape. Sialan dan malaikat. Mare makane sape akeme salata ake lapah karo pes ke pesagi. Kaki jagelek laken kakir ya. Akeme salatake la lebu kampera jerukong etas korse. Arokoan ngangak mercon. Tanang sekacer neguk buku elerek bi malaikat tagu maca yasin. Aramal nomor papaannya. Melarat sendi anak mapan. Tapi Kiai Asy'ari sareng Nyai setiap kol 2 malam pasti jaga aruko asujud ke Allah. Esitung bektoh sebagaimana biasa beliau jaga kol 2 malam. Langsung nembak aing esumur. Begitu tembene ke yangka ke atas ternyata mak tembene kata ese aing. Ese emas setembah. Emas. Emas. Ese emas setembah. Dek remak ke Asy'ari ningali emas setembah, molar mak. Ya Allah, abdi dalam jaga kol 2 malam maroko asujud keajunan, abdi dalam tak nyona emas ya Allah. Mon emas mak cuma setembah sejedeng tak bisa mecelep ate kaula dunia akhirat. Amit emas setembah itu tak boleh ke dalam sumur. Ada artenah emas intan permata moni bandingake bina foto semecelep atena orang sep. Beda orang soki bu roman tingkat 2. Mobil di petok. PC atau mpoan iya bang. Dari soki nebuk mon mandi ngakui aeng aqua. Bayar apa cok le soki? Joreng arawop ngakui sprite. Aba akela ngakui Fanta. Roma tingkat 2. Mobil di petok PC atau mbuan yebang tapi sayang bapan stroke. Mana jalan deh. Bapan stroke embuan endi keneng serangan penyakit jantung mendadak. Jadi Roma sengak istana rasan ngak neraka. Bapan stroke embun endi penyakit jantung. Anapa? Tak kelar gara-gara endi anak laki 2 masakat kepi. Sesitung anan ben mulai malam mabuk. Ben mulai malam mabuk. Sesitung boleh anan pengecon pesenreng tuah enga apsaap. Orang sepona make sogi aten ngalkal. Eyo berbi polateng kana nak potoh nenengi dunya laan rakai kereng sepo dek remepole pagi neng alam akhir. Pantes sareng Kiai Asy'ari emas nikah eto tak boleh ke dalam sumur. Pon esitung bekto Nyai Asy'ari hamil ngandung. Bu ngandung. Ngandung. Nyai Asy'ari hamil ngandung oleh 9 bulan lahir bayi laki pas epare nyama Hasim. Akhirnya melengkap Hasim Asy'ari. Saya tak kenal Hasim Asy'ari.
Beliau ulama besar, pendiri utama NU neng Indonesia yang lahir di Jawa Timur, tepatnya di kota Jombang. Mak bisa jadi ulama raja, cek geton mak seager benkol 2 malam eterakate. Sambian ageboy anak are ngeremet, are ada seterakate sekali. Are ada seterakate sekali. Nak kanak lekadung keluar agut jerunggut yang aria pas beda remak are tau. Beda remak. Are repot lah, are pembeli pole ke pabrik tak bisa lah. Anak lekadung keluar agut jerunggut ada setrakaten lah, mompong apolong. Sopa jenak foto ni kejati nak foto sebisa menselam, mencelep aten yang sepo. Kula sering mator, nak foto ni kepada akhirnya cek sampai sabe ke pondok pesan. Mungkin lembaga yang paling bisa menyelamatkan anak-anak bangsa kare situng mungkin mak kare pondok pesan, kare pondok pesantren. Jong kaki menduk, menduk. Cek guang kaki kok kiai. Saya nak mondok. Mau nenengi compok makin mak tak bebeh aja ke pergaulan. Nak kanak ni kemangkin banyak rosak, banyak celaka, gara-gara kelero akan cah. Al-mukholatu mu'assirah, pergaulan ni kepaste nolar. Jadi mau nak foto ni kekancan mapan, bekal ketolaran mapan. Mun kancan meler, bekal ketolaran Ayo, mun tak perjaji cek orang ngalong polong ni kenolar. Bu, sambian malam mangken, mapasa kodungan kapi beda apa. Beda apa. Are nyaman polan ketolaran pengaji. Mole pengajian ngantol kodung, ngantol. Cak gelek, ada banyak solen ngencem kodung dia. Benih penyaban lereng-mereng tak tepat. Ontong beda pengajian. Orang binik makin nekat mak. Are mau nepok compo atanak polan ojeng. Benih karo tak kodungan, tak kelampian com. Pas karo aku tangan melolok, ko tangan ki pegek selaja. Pano lengak Pulau Jawa. Kaki cak gelek tak kau tepak kambun kakir ya. Pano lengak Pulau Jawa. Bu letek soroi mon tau grandong. Ada selakek ngabesaki tepeke. Can selakek sambil kor. Ada pada lama ada ya. Ya jika tabrakan ngak grandong. Tak tabrakan tandi boleh. Ontong beda pengajian katalah. Lah, malena foto ni ke kancan pan mapan, kancan Gus bagus, sekalian lagi sabe ke pondok pesan, sabe ke pondok pesantren. Bu, nenenge pondok ria bu, umpamana anak-anak sekolah beda nyanyi nere mapan bu. Esen nyanyian ini keimanan, mengenal anak ke Allah. Are, mau tak berjajah. Tuhan saya Allah. Nyanyian tapi menjelek. Berjelek-jelek engkau lambat Pak Guru pun kok. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tepuk tangan anak-anak. Ya persis ngak guru TK lagi. Mone pondok boleh nyanyian dari atoran, esen keimanan, mengenal anak ke Gusti. Mon bene pondok nyanyian ngaria.
burung kakak tua. Anak lek ya jari kenal ke manuk. Hinggap di jendela. Nah, lu enggak ki nyari. Wari ya bada. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ne serbu aja nih kojak polan gigin kari 2. Leteh sarasaki jenak foto ya ciri korang ngajar mangkan semapan sabek ke pondok pesan. Harta yang paling berharga adalah mon orang sepo bisa atina nak foto se atoro oca atina nak foto setako ke Gusti Allah. Setako ke Gusti Allah. Manter nak foto yada kapi nika serabu nika kelaban barokan pengajian dadi nak foto sebisa mencelep aten orang sepo 2 dunia akhirat amin ya rabbal. Mangken moneng ngale berita nengi TV merenges mangken nika lebihnya anak mateen orang sepo gara-gara anak tek melaki sepeda motor orang sepo nih pate. Beda anak memperkosa orang sepo sampai beda anak ngokomaki orang sepo. Aneka mangken tahun 2017. Leh mon 10 tahun lagi nak foto yada sing rematnya nyapok zaman apa dia? 10 tahun lagi zaman cor-ancoran. Mon pak bapak sepo-sepo bu ibu ada 5 tahun lagi tak nyapok rela. Benemuan lebede se acom ya. Isero sapa sampean lahir ngadek gitu. Cek sangking lahir gelek taring ki nyosok. Dumak nyol manganyol lahir kada, ya mate kada. Sek kene serna po. Mon kula alhamdulillah Bu, mon kula mon ngomong mate pajat kita keburu sakale. Yen je pola tokang syuting ni berangkat kada len jalan. Kerja lok-celokan engko jong. Bayen je engko urusan gi banyak. Yen je monte pesen deki tepai tarjantar bi malaikat pas ngambat engko jaga lain apa mompong resepo ki sehat reng sepo ki beres ayo tonton nak foto kelen jalan seiridoi Gusti Allah antara lain pada akhirnya deki sampai tak masuk ke pondok pesan ting lemari asolat ting maria salat panjenengan taneng angka. Ayo mau ngapolong. Kula tero ning sampean bejujur. Sampean sampai mangken seki tak tau mana salat ngacung. Ayo. Enje engkau tak lek bele haram tak lek bele. Alhamdulillah tak ada sing ngacung berarti ki tau todus. Dinele se beri se du malamena se penting marin pengajian lastare salat astanangka. Nak foto ni kedua agi ke Gusti Allah. Dina lah tahu doa bahasa Arab. Tak ada potongan baca letak ngeneng. Lah doa remadura korduan yang sepo gempang etere mabi Gusti. Mara mon tak percaya. Mekah. Are beri sedepak ke Mekah deh. Ayo kita depak ke Mekah, monterolak ke sedepak ke Mekah, pecakang maca Quran surat haji. Mon kita tekah tambah. Iyalah. Montero cepat depak ke Mekah, pecakang maca Quran surat haji. Mon kita tekah tambah surat Ibrahim. Mon kita tekah mekeluaraki surat tatana. Mekeluaraki surat tatana. Mon tak tocaran minta ater ke maebun. Keng kelaban barokan pengajian mandir teka hajat depak ke Mekah Madinah. Mekah beda imam besar Masjidil Haram.
nyamana Abdurrahman Sudes. Abdurrahman Sudes neka imam Masjidil Haram sepaleng ekeleburih senengeh umat Islam sedunia. Karena suaran nyaman, suaran lemak. Mon ngimame salat rata-rata makmum ni kemolar dari sana suaran Abdurrahman Sudes. Ternyata Abdurrahman Sudes ni kebektoki kana bu meler. Dari melerah orang sepon di tamoy merantaki deeren tinggal deeren rantah bi Abdurrahman ni ka engalagi abu deeren buru-buru abu meler tak meler embuna cereng keng cereng embun tepak rebu kayak dingaki embuna cereng aneka Abdurrahman areka kanan masak mai buru-buru abu kaki meler Abdurrahman, keng kaki make meler cong, engkau embun, engkau acereng ke Allah, pagi ban mon dewasa, bi Allah manter iyangkah jadi imam Masjidil Haram. Teka hajat pak, mangken jadi imam Masjidil Haram. Anapa? Cereng cereng orang sepo, kong langkong reng sepo bine, kulit sering mator. Ibu ni menaduaki anak sekalian langsung depak ke Gusti Allah. Mon emak aduaki anak sedepak Allah nampu telau kaleh 3:1 mantian ibu karena ibu sepaling sarah arabet anak embuk ni kangandung sangang bulan mon emak kirla ore karo asep sap se mengandung mon sero mengandung ngaap-saap Aba orang bine mon lahir pelka tak sempat ngenom. Orang bine mon lahir lapar tak sempat ada ketondu tak sempat tedung. Ada perjuangan orang bine. Moreng lake nengale si bine lahir melarat ya jelas sosa je lebine. Karo sosan reng lake keluar ke dalam arokok ki ngabi du tepak. Ngebayaki kopi segelas, petompes bidu kedunya. Mangkan monadua mantian reng bine, keng sayang, bu, orang bine mangkene delmos. Mata delmos sah, jereng orang bine mangken adua dele nangis, ding-dingaki, tari ngaduaki selake, tak kok abine boleh. Oh, lana benian kakete. Adu aki selake penting tapi lebih penting adu aki anak ke Gusti Allah. Adu aki anak ke Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes saya terakhir. Budi kula ki bada telok pembicara. Mon kula abid ne kenyaman tak bijak. Saya nomor 2 kula mangken polan tepaan bareng. Keng bi kula ke pengajiannya jaga aja mompong tepan laris. Aba pasaan kok ada ngonceng jong ngak-ngangaan. Teleber petaber pasaan ada reng ngonceng. Jadi mangken mompong tepan laris make bareng bi kula di kaja-kaja. Sambian mon korang mak jaga aja ngonceng bibi letak lako ngampong meloloh. Aba jala gela area gajah deki pataku congocok. Nak foto ni montro dadi nak foto semecelep atendeng sepo. Nak foto ni kesambungaki ke para alim ulama. Sambungaki odin ke para alim ulama. Sambungaki odin ke para kiai. Kong langkong sambungaki odin nak foto ka orang-orang beli. Orang-orang saya kesenengan bi Gusti. Sambian pola oneng rasat antar ke ampel. Ampel sorbeja. Sunan ampel neka endi hadam nyaman soleh. Sitong bakto soleh neka pak sobungomor. Ekopur bededajan masjid ampel. Oleh telo bulan soleh ni kemate
Sunan Ampel ongke ke masjid ni ke sompak. Ancan Sunan Ampel, duh masjid tinglek tina soleh pas kotor. Cek sangking abade soleh masjid ricik bersih. Sunan Ampel ada bunga ni kah? Bahasa soleh ni ke jaga boleh di kuburan. Odi boleh. Odi boleh. Jaga di kuburan. Antar ke Sunan Ampel. Bede penapa Raden Rahmat. Sunan Ampel nyaman Raden Rahmat. Nekak kaula odi boleh. Ya Sunan Ampel jaring orang wali pak. Enja tak terkerjet. Mau tepak kesambian. Makin matuan ni tabrak pak. Dek remacan Sunan Ampel. Iya cong. Aro masjid etina ban kotor. Lu ongke masjid jepel. Mari pel sapoe. Mari sapoe keloten pebersih. Eyong gay mak. Pel, sapoen, kebesen, bersihin. Ting lemak, ting le bersih masjid ni kah? Mate boleh. Kubur boleh lah. Dajan masjid, kuburnya 2 lah. Situng bektok, sekitar Ampel ni kebeda orang keelangan radio. Karena Sunan Ampel sebagai tokoh masyarakat Surabaya, orang sekeelangan radio ni kemak laporan ke Sunan Ampel. Dek remecan Sunan Ampel, aduh sayang kakek keelangan radio tade soleh. Cek sangking bede soleh, temu radion kakek. Cek boleh di kuburan. Odi boleh. Odi boleh. Bede pana Raden Rahmat. Dek remecan Sunan Ampel. Iya, are keelangan radio re. Lu sariaki urusaki, ya temu mak. Cek sing ngurus mayit mak. Temu. Mare temu mate boleh. Kubur lah. Kuburna telok. Situng bakte Sunan Ampel antara konjengan. Ada bus lesan. Aduh. Engkau antar konjengan pahbi tibian. Cek sangkeng ki bede soleh. Tareng bede bareng engkau. Odi boleh. Singkat cerita. Basole neka odi sangang kaleh. Mate sangang kaleh. Sambian montar kampel. Dejen masjid Ampel. Neka bede kuburan cicir sanga. Neka kubur nereng situng. Kubur hadam neka. Seanya membasole. Mate sangang kaleh. Odi sangang kaleh. Basole neka pasta odi pole. Polan Sunan Ampel wafat. Jek sangkeng Sunan Ampel kita wafat. Baso lerecong ada karentana sorbeje nyaman mati odi melolo. Belum pernah ada catatan di dunia orang mati sangang kalih odi sangang kalih kecuali hadam Sunan Ampel. Mak bisa keramat je odi sangang kalih mati sangang kalih sekeramatnya ke Sunan Ampel. Hadam misalnya babaso oleh ketolaran kaemperan. Keramat orang wali, keramat Sunan Ampel karena Ki Odin basole ni ka nalpe ka orang-orang sekeratu ka Guste. Senga cek bejauh bi ulama nak foto ni ka, cek bejauh bi kiai. Orang ni ka mulai jauh bi ulama nomor situng, make alako cakang barokalakon bekal elang bon. Ngok jongok bon ngalte ngale. Edima beda orang cakang alako cuma menjauh bi ulama tengale soro pecakang alako karetal posah salah tak teka hajat mate menge hari pidato tak omes lagi. Hari janjin Allah re. Orang mulai menjauh dari ulama pertama Allah bakal abri ujian. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Hasil lakona bekal cabut barokan sareng Gusti Allah. Nomor 2 wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Orang mereka mulai menjauh ke ulama bi Allah bekal paringna pimpinan sedolim, pimpinan sejahat, setakir mikirin nasib rakyat. Selebih celaka orang nikah mulai jauh dari ulama wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman
bekal mateh atikel dunya tak nyambi iman. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Bu Suti A hanya maki atikel nak foto sebagus. Sehingga nak poton makin sempat nyelamatin Bu Suti A. Seampun oleh sebuareh. Iya kholen badaki pengajian raja nengak malam makin. Malar moga. Mon gelak saare madurane ke ojen aeng. Tapi kuburna Bu Suti A kalaban barokan pengajian malar moga ka ojenan rahmat sareng pangaporan Allah. Kuburan epon eparine terak eparine jember nga oleh derajat sesae bedeneng alam kubur kong langkong kuburan epon malar moga bangun dadi kebun swarga raudhatun min riyadil jannah amin ya rabbal. Lah tuan rumah nak poton Bu Suti A, nak potona Bu Suti A, termasuk kaula ajunan sing ramyagi pengajian, kelaban barokan pengajian, malar moga ki tambana umur sebaroka, tambana rezeki segempang, sebenyak halal barokah manfaat, pada direng lambe teka hajat aziarah ke Mekah Madinah. Kong langkong pagi bila depak ke ajal, moga-moga dalam kebadan husnul khotimah, nak foto kaula ajunan, beteti nak foto sebisa ngangkat harkat ben martabat orang sepodua dari dunia ngantos pagi ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekentoh keterangan singkat, malar moga dadi tambahan ilmu semanfaat dan ingat kebenaran dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah, tapi kesalahan, kehilafan, kelemahan, bahkan keterbatasan sangat mutlak milik kaula Abdullah Sattar. Innama ana basyarum mislukum wa ana mahallul hata' wa nisyan. Nyoon seporah sece agungipun.